He te kaumā whātau noiho, te pakeke a Tohehaia Matatahi, engari, kua whitu tau ia e hoi ana ki tō nāwa. Ahua ono whitu aku pakeke, timatai hei, Beiala mo te waka. Alright, race number 8, you should be coming down to the loading bay now. Well done. Kahuri hei kai hoi. You can see that the Celeste and tēnā pēr the kahuri lanes hei are actually free and available. Kai whakahaere mo te waka. Ko Matatahi tētahi o ngā rangatahi huhua, ko whai wāhi ki ngā reihi waka kōpapa ki Tuurangawaewae marae mō te Riketa. I tēnei tau, ko piki tūranga ia, hei kai ārahi. I te hoi tuatahi, ka rongo i te kaha o enei tama, ka rongo i te ngākau titi kaha, te uki ngā mahi. Me te mōhio ake, haore mātou i whakahara tau mō tēnei kaupapa. O reira, i ahua straight off the gun tēnei. Heoi, e hara i te mea he kaupapa mō ngā taitama tāne anake. Koera tētahi o ngā mahi o mātou tūpuna, no reira. Tō tika te waka. Ai, kia mōhio pewhia te kai uringi. Ki te mahi tahi, hoi tahi. Ai, tika. Ko ngā tamariki kei muri iau. Mā tēnei hei whakau te wairua o te taonga Māori kei rote i a tātou. Mā tēnei. Ka kitea te au katoa. Tēnei āhua o te āhua te Māori. E ai ki tēnei mā reikura no tainui waka, ama mai tākerei, kua roa te kaupapa o te Riketa e tuana ki Tuurangawaewae. Ka hoki mai ki konei, mai te tau 1972, tai noa tu ki tēnei rā kei te haretoni te Riketa. Me te aha koe nei ko te Riketa tuatahi a Te Arikinui Kuini Nga wai hono i te pō, hei upoko ariki o te kingitanga. Nō reira, e ko tahi ana te hoi, kia hua pai ai te rā. Nā, i te rangi nei, ko noho mai ko tanata māhine. O Te Arikinui Kuini Nga wai hono i te pō. Nā, ko taku e whakaaro, ka nui rawa tēnei kaupapa. Ka nui ake nā rungi te aha. Ko te reanga o koutou te hunga rangatahi te apopotanga. Ko ka waihiotia tēnei kaupapa. Hei taonga mō koutou. Hei te rā nei ka mutu ngā mahi waka kōpapa, ka tahi ka huri te kei o te waka, a pōpō ki ngā mahi haka, ki konei ki runga i te awa o Waikato. Te kawa pāora, mā Aukaha.